بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب التوحيد بشرحها قال من ريق مفهوم واحد كافواني الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله جنسافا باب أي باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كما مستكون الجوالم جواها كنانجم باب. يقولون كيت القرآن الله سبحانه وتعالى بيان قرآن فآية أي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سورة يوسف ستيك أبنائك كذلك فان وداروا شميتي من كذلك فانوك سيدا وجنبا تدمجه كذلك فان مكتبا أدي مكك تمن كذلك فانو دعوة ديو من جندوا الله سبحانه وتعالى سيدا وجنبا تدمجه على بصيرة أنا ومن اتبعني أي يقيم وجنبا علمك ما تبيناه فاتي من كذلك فانا تمن كذلك فانا تباوي ميستكونجه مجه وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدي الله سبحانه وتعالى استاهر وانتهى مكشور شروع كرامهم كترين أدي شروع كرامهم كترين تمن كذلك فانو بودان مغنو مي آية يفوق عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كبان رواية فوا حديث سبقتم عن بعد كي معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يمن فنوم كيفان حديث كربي اي معاذ كذلك فان تي ودا غنوني أهل كتابين قوم قات شيء حديث سبقت مفهوم عن بعد كم فشافوان ايغتم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان كرافتي فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. تبامهم كليك فان إبامهم نعم فرتما جوالبا كمكم قاداش الله سبحانه وتعالى كون تكا. إما ميثاق رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوتك مهم أساس كم بيان كرا فيوتي إما أهميت كن ديجي كنت أي الله سبحانه وتعالى مغا جوالب لا إله إلا الله وجوالب ميثاق بابوك جنّا فاسرخية كيس أي لا إله إلا الله مغا مستكون قواله هم حديث كسي كيفان بيان قرآن فوني اي مغا مستكون دعوت دين مغواك لا إله إلا الله حس شرط واقع علمورين بيان قرآن فيه اي لا إله إلا الله دلون كيالك مغا وي نمس اي ميهك إيمان كن صحوه كن ندي وتميهك لا إله إلا الله فرح مرادك إيمان بي كلمة تباوى ميهك مغا نوي اي كلمة كيا ميها کا شروط کے فوری منوے اے اگم نگے بے میہن کی ہم کافر اسلام نوامی ہم بس لا الہ الا اللہ کے کلمہ میہو کیا فانکم کہنا کہ ہتم اعتقاد اسلام عقیدہ قبول نکرا کو ونیا بیرفشن کیا لا کلمہ کو اینا مسلموں کے گنتی کی تریگا ودگے نو دے ایم ویما بے میں شروط او تریگا بیان کرا فونی اما فرتما شرط قلتك العلم المنافي للجهل جاهلك النفي كرا علم اجمانك كلمه مان كلمه دلالت كرا مراد انجه لا اله الا الله اكيما كباك كلمه مرادك كباك انت مي اجمانك مر الله منوي می دنیا کا واہت کے چ مفد فرات کی ہمیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اہم بنمکم ای لا الہ الا اللہ مراد نو اللہ کو ہمیں کہ کائنات فدوی ای مکہ مشرکوں میں قبول کرے عقیدہ ولا ان سالتهم من خلقهم لا يقولون الله قرآن اللہ گئی تلفان ابامن سوال کرا فی امتبام مفدوی کا تو امم بنانے ہم کشورم میں شہر میں مفدوی اللہ سبحانہ و تعالی مكة مشرك قبول كوري إبامه مفدوي الله خالق وانتفراتك الله إن آياتك الله سبحانه وتعالى كرافن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله كذلك فان إبامه سؤال كرافيا أرتكاب مفدوي
කාකුත මෙහින් බුනානේ අල්ලාහ් උෆෙද්දේ මේ මක්කා මුෂ්රිකුන් ඛුදු ගබූල් කුරේ එමිහුන් උෆෙද්දේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ක එමිහුගේ ඛාලික් වන්ත ඉලාහුක adi odutakaabe ufaddei farataki Allah subhanahu wa ta'ala kemen qabul kur hennames e qabul kurumuga aqida ga sogun la ilaha illallah ge ahulwarin kamuga emihun nowi emihunake mushrikun ne qur'an ga Allah gafuti emihun ufaddei Allah kan qabul kuraras adi dunya bimai edemeduga wahatake chin ufaddei farataki Allah kan emihun qabul kur arugaves emihun belei fawani mushrikun gotuga kafirun gotu එහෙම එක මානේ කි ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් ගේ මුරාද් ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් ගේ හගීගේ එමුන්නක හගීගතුගේ ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් කලිමා කබූල් කරා බේ නෝනේ ඒ හැම එකනි අල්ලාහ් ඒ උෆද්දවා කුදරත් ලිබිගම්වා ඉලාහකම කබූල් කරුම් ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් කියාෆිකම ගවාන මේ කලිමා හගීගේ මානේගේ එකම ගවානම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ෆියවා මිස්තකුන් අලුවෙතුවේ එම්මෙහා ෆරාත්තකුන් මීහා එක්හෙරිවේ එක්කිබාවේ අලුකමුගේ හොරිහා මානේ ga ikhlas tari kama Allah subhanahu wa ta'ala miha kiman tariwe wanje ei kalima ga hagege muradak makka mushrikun khudu enge timannamen adi mitibi e kalima ga maana ga tari wade fanun kams mane kemihun nubune timannamen me qabul kur aqida kadek fan tidakka wahake ati ekichiken no aharmens mi bunani Allah e duniya feddevi Allah ahar rizqu devani Allah subhanahu wa ta'ala kainatu feddevi kadek fan sti vidalwani Allah ge wahake no he emihun nubune emihun nege la ilaha illa Allah ge muradaki la ma'buda bihaqqin illa Allah haggu gotuga aluweti we faraten nuwe Allah subhanahu wa ta'ala menu emihun e muradege emihun nege kubaka la ilaha illa Allah muradaki hagigatu aharam mitiba aqidaen ek defane vidalwa la ilaha illa Allah ge muradan aharam nuwannak ei wakibe kam khud emihun nasenge kam ko ajaban je nukta ki algon men islam ummatan nisbwa ba emihunna la ilaha illallah Kiyavaa hem farattaka aluwatu mun daruga e kalima emihun ikuragatu ge tibi kalima dasha wade pehennames makka mushrikun nama boda enge ni kalima ga astu hagege murad emhun nenge kalima kiyafiyam timannamen amille kankan haram amille kankan halal ko amille shariatan hada mistakum macha aniyawarwe mistakun macha timannamen ei tashri' kure faratekkum gawe eh nulawenek aharmen wanjeni la ilaha illallah kima foga e kalima ga dashun Allah ta'ala angwa wahige horiha amul fulutaka adi horiha nahitaka adi da'watagen Allah subhanahu wa ta'ala fonowi ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam horiha amul fulutaka adi kayfa nahitaka harmen kiyamanteri wanjehenek eigan astu ekayfa ne goalwa tauhid kalima ge murad ke honenge emem buni aja'ala al-alihata ilahan wahida horiha ilahun take en ilahaka hedihish hema ei ajabu ekamke emihun baawar ilahun takin hadagen en alokon kura iro e huriha ilahun take en ilahakan hedima en buni ti ajabe fadakamke em ei emihunna jewun masale em ege sawbaki algon menne kalima hagege murad engifan kobake muradak al ilmu al munafi lil jahl jahilu kan nafi kura ilmu kalima murad mana algon menna enge je devana shartaki al yaqin al munafi lil shak kalima murad kalima la ilaha illa Allah murad himene manataka evve shakku kamen neti yaqin kur hituga evve shakku kamen oge nuwane Allah subhanahu wa ta'ala ge ekkawontakam amedu ilahu uluhiyata alukon ilahan haggu ma ilah libodaga matira shefulutaka me kankwa hituga evve swarege shakke oge nuwan ehbejjama kalima kikam ga ene mese kalime hagege imanakun iman ba faratekam ga emi kunwa timwana shartaki al qabul al munafi lirad radd kurun nafi kura qabul kuru eba algon men me islam deena la ilaha illallah kima islam deen ga tawdani shahadatu ge dekalima furto ba la ilaha illallah Allah imamu ma ekko Allah ga rasula imam lazim kore muhammadur rasulullah devana kalime Allah imam Allah bawale fettaka imamanje ilahu ga rasul nan imamanje hamaya ko men timwana shartu ga vidalwani radd kurmen nuwa qabul kurun ege mane ki la ilaha illallah ki hayatu ge manhaj miha dirulmuge nizame miha kura kudibodo emmeha ka mege doroga fattanje usul la ilaha illallah ehma la ilaha illallah kima miha e qabul kurani bor shariaten e Allah bawale kalam ful ekko qabul kuran ega huri harama halal ekko qabul kuran adi timaga macca shariat bawala farata ki Allah kan qabul kuran
adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay sharif taga wadaagenne sahiba kama ekay fan amur kure vikanta kiyamantari wan je kama ekay fan nahi kure ekanta duru rakkatari wan je kam ei kalimaga sobang ene lazim kura kama ehm wima la ilaha illallah kiya islam mafoga e shariyatu ga himene kitemme kuda kamekkama ena deke kamekkam gana sevves kamaka ekamaki ena ga halishetun ena deke watuga kuda kamekkam gavis adi kitem bodu kamekkam gavis enage mudala gulum huri maselevis enage nafsa gulum huri maselevis enage amel zaati shakhsi maslahata ka gulum huri maselekkam gavis evves kameg geves minbar raddu kogge nuwana shariyatu ga asru hukume shariyatu ga asru hukuma raddu kura kam gwana ma egmane ki la ilaha illallah ge maanayen la ilaha illallah kiye kamuga weenames astu hagigatuga e kalimen iman ve kiyamanteri wanje minbara ena kiyamanteri nuwe la ilaha illallah ena kiyama foga ege dashun allah subhanahu wa taala baawale be shariyatuga huriha amur fuludege huriha nahi tage ena jehe qabul ko adi eya khilaf evves kamaka ena karwege nuwane adi shariyatuga allah taala baawale evves kame nahi kurba fa evves kame ekan kamaka algon men gavege nuwane adi ekankam agma nafratteri kuran jeen ekankan ei kideme kurahiwa kamekkam gavis adi mujtamaga mihun kiteme ragaloka mekkam ga balagam fa kamekkam gavis deenuga ilahi shariyatuga waki gote kandeluma eko ekan yoti hisabun nimi gossa ekadden algon me itoraka dakkana wahake nonna ei la ilaha illallah asar ifadamiha evani raddu kurun nafi kura qabul kurmakun emiha ko la ilaha illallah qabul ko fewan الرابع هترون شرطكم بيان كرافوني الانقياد المنافي للترك دو كل نفي كرا كيمن ترك اگمانه شرعي كمكم ميها كيمن تريوان گوانه وجيامو اين كيمن تريوان مي كيمن تريكن دو كللاف لا اله الا الله كيامن هورون اي لا اله الا الله گه اهلورنگه صفات فرهم وامه نون اگمانه الله كيمن تريوان جهene ekadang enge engontaka tabawan jene ekadang enge kantaka duukolla en amal nukura mihekkamuga ena wegen nuwane ehme la ilaha illallah ge shartu ma mihako ekadang amur fulutaka kiyamantirwan en eveskam ena duuko shenuda al khamis fasana shartaka bayan kurafune al ikhlas al munafi lishirk shirku nafi kurafada ikhlas tirikame ei kalima me donnje la ilaha illallah kenyen ikhlas tirikama alokam ge huriha kame allah khalas kurahan ein evves kamega ekalaange makhluq evves darajege nasiba minbaren ena hituga nonna allah huriha kame khalas kurane insanak mule haya insanak wishtuma fikur enege hawa nafsuge edunta e kalima dalil kura maane kalimage maane ena tabakufum danden emiha hagige imanako e kalimen iman bikamuga nuwa السادس هوانا شرطك الصدق المنافي للكذب دوغكر نفي قرات تدورك كلمه مراد فو كلمه كيما فوق كلمه دشون نيبس كما كاينا دوغكو گنوان انكار کو گنوان شریعت گاس بس خبر كاينا ديكول هدا گنوان اي دوگه اونيام تبن قبول نكرمه افدا عبارت ك لا اله الا الله تدوكو فميه كبان نفناله alukam gamana kam gavis adi shariyatu gamana kam gavis huriha kam ebsena qabul quran ei ebs kam ena dogen quran as-sabi' habana shartaki al-mahabbat al-munafiyatu lididdiha lobi vetikan lobe kalime miha kitu gonna lobe ei ege idikola ege lobi ge idikola tafatu afat egmane kalima algon me hituke me lobete wa kalime ki la ilaha illallah adi lobete wa maane ki murada ki allah ikhlas tiru allah alko khalas ko ei lobi wa kan algon me emme ham ehem me kalime ahlu warinna ei algon me lobi wa mi adi eya idi ko shirku ga ahlu warin ei algon me nafrat teri kura mi hunna nafrat teri kura kan shirku ei algon nafrat teri kura ka shirku ga ahlu warin me ei algon me nafrat teri kura bai التوحيد يعلم اللوبي كرا كنت ادي توحيد اهل ورين يعلم من ابي دك لوبي وامه مي هاس شرط فريهم وجهك مغوانا ما انكي فريهم توحيد اهل ورين كمغوان كلمه مراد ان دنان حقيقي مان ان ایمان وان اي كلمه دشون كره هوري امرت كنا قبول قران ابس امر ابس كمن ان رد القران ام فريهم كتب اخلاص تركما الله
alukan Quran shirku ge evves amalek ena nukuran am tauheedan ena lobi Quran adi tauheed ga ahlurinna ena lobi Quran shirka ena nafrat Quran shirku ga ahlurin deke ena nafrat teriwan me sharutan hamojjam ene ki la ilaha illallah ge sawun libe emmeha dharmaya sawab fahfusum qiyam mahshar go maidanu ga sor go onmuga nasib ene libigen dane mihin emmi tanga sharahaga fahu Quran fa bay nukta ta awon metam fahu la ilaha illallah go bay sharutaka begut ei kurimbe sagun faha kurfen takrar ko agum ham dannu wanna wahake me rasul bekalun huriya rasul bekalun furtama da'wataki qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru eti man kalefano qawmuge mihunna tibamen hamekin allah alakum qurash ekalanganum farat tibamen noe alakum quran haggu ahim farat huriya rasul bekalun fonuwe maqsadattake tauheed mimmatiga qaim koromattaka mistaku allah kiyavanterwe ilaha ekkawantakan khalas ko shirku gemme akantakum duru rakkaterwegen tibe baykam ga hedwattaga rasul bekaram allah subhanahu wa taala fonuwa fon ei shariat baawale mugo maqsadaki Shaikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah bidala fawani وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم اسلام دين رسول الله صلى الله عليه وسلم دين algon men daruri ko mane komme muslimaka bas engi saafu engin je waram engi fawa kameke ei wattafaqat alayhi al ummah adi ummen egmachan ittifaq fawa kameke ei anna asd al iman wa awwal ma yu'maru bihi al khalq shahadatu an la ilaha illa allah iman kamuga aslaki adi khalqu takunnan emme furtama amur kuregen wa kamaki emme iskandegen wa kamaki shahadatu an la ilaha illa allah man allah menui haggu egen alkom bebe evves farate nuwakam hekiyumai wa anna muhammadar rasulullah wa kashwar muhammad sallallahu alaihi wasallam ilahu rasulakam hekiyum emme furtama nak khalqu takun kiban edeve kanta emme furtama nak kurang enge kantaki shahadatu ge dekali mega hagege managa qabul kurum efu vidalafani fabidhalika yasiru al-kafiru musliman egote ekam kuri megmane ki shahadatu ge dekalima miha furihama iqrar wa qabul kuriba yasiru al-kafiru musliman kafir miha muslimaka badalwan kafir miha muslimaka badalwan dekalima ge saw wal adu waliyan adawatriya waliyaka badalwan egmane ki tima tankula kurin ruliya suri miha emihe dek nafrat ter kuramiha ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ehen kiya ekalima qabul kurma ekko ama isam feshigen ene ki aharanga wali aharanga ratte rahmatriya aharanga dobewa miha allah ga wali ekena badal wegen de kalima ge so wal mubahu damuhu wa maluhu adi emihe ge leya muda haggu fa miha hudda fa miha egmane ki kanguram werin kafarun emi hunna kemi hunge lege me leyai mudala hurmettri bayno kanguram ga madanu islam dinu ge adawatterin ko mane emi he kanguram kore emi he lege hurmate mudalu hurmaten nek ekamako enama shahadat kiyu mayeku ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kalima ekko ena wegen dane ma'sum ad-dam wal mal ene ge leya ena ge mudala hurmettri kalibegen wa rakkatri ga mi hekmo wegen dane ei kochege somu tauheed ge kalima ge somu anna badalut thumma idha kana dhalika min qalbihi den ena e kalima ki min qalbihi ena ge hitun ikhlas teri kama yakam gawanama dakhala fil iman ene ki iman kan ena ge hittere wadifawa mu'minun ge tere wadifa mihek ene ke mu'minek ei balemme bayme un kalima kiya tafadu ge got ema ena e kalima ki hituga iman teri kama yakam teduri kama yakene hitun ikhlas tari kama yakam gawana dakhala fil iman imanu ge daraja mu'minu ge tereng ena wadagen dane wa in qalahu bi lisanihi duna qalbihi enage hitun ekan qabul kurbanati beer fushun e kalima ene elan kurinama shahadatu ge dekalima kikam gawana fa huwa fi zahir al-islam e beer fushun ena med muamala kureni muslime gothare duna batil al-iman eterega iman kan nekkam gawa inamas beer fushun kalima kiyag beer furun islam kan fenna mihekkam gawanama duniyege mihekam med muamala kurwene muslime gots ekam etere farage iman kan natida ekam kalima ga saw mihunna kure muamala tan anna badalt qala wa amma idha lam yatakallam biha ma al-qudrati e kalimat nukiyami la ilaha illa allah muhammadur rasulullah enaga dulun nukiyami ekam ke enen e kalima dulun kiyumuge qurdana kan lifami ek man ki waha dekke mi bay menter mammanus notu me kalima nukiyemi
ekam e kalima dulun kiyumu qurdana kallibe fahme e kalima dulun i'lan nukura miha nukiya miha fahuwa kafirun bittifaqil muslimin ei muslimunge ittifaqun emihiki kafirak en islam nueg mani wa fahuwa kafirun bittifaqil muslimin batinan wa zahiran etere fushai etere fushunai beerfurun eneki kafirak kalima nukiya kam gon inda salafil ummati wa immatiha wa jamaahiril ulama salafunge me wa inda salafil ummatuge salafunge arihuga wa a'immatiha adimi ummatuge imamunge arihuga wa jamaahiril ulama adu ulama inge jumhurunge arihuga emiha kugendani kafarunge terenne ei Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala bas ehma kalimage ashar kalimage habatu e kalimage ta'sir insana kura war mitarunge faha kuddeni komme gote besena kalima kiyaf kam gwanam ena maduga muamala kuramda got efog hadis ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan quran fa inhum ata'uka lidhalik emihun kaleg fana kiyaman teri vijjiya ekamuga shahadat de kalimak efog dem first namaz gwaha bayan kodde emihun macce first namaz fardu kurabik mitanu deha kodde shahadat de kalime foga emme ma matiwari daraje deifawa alukamaki namazuk emme ma materi alukamaki shahadat de kalime foga namazuk ai shahadat foga denge bayan kurabri namaz gwa Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala fawani qala an-Nawawi innahu yadullu ala anna al-mutalabata bil fara'id fi ad-dunya la takunu illa ba'da al-islam hadisun deha kodde duniyega farutaka med mutalaba manak farutakan amal kura mismi hunna nengenekan islam fahuga menoi ei furtumana hadis kura islam kamgo islam vejje yaden ehem farutogwa ke menge bedeha kodde islam nuwa mihaka fardu namaden wahake zakat den je wahake ahar men kommen eneka namaz kura amur kura kanu je zakat de amur kura kanu je islam no ami islam vejje amden enek macho fardu kantata mena hama hemme mitanga fa korun je nuktame fa innu mata'uka lidhalik shahadu de kalima ge mehun kalefana kiman ter vejje ya namaz wa hame ustum den hadis kore fa innu mata'uka lidhalik e namaz ge bammen kalefana kiman ter vejje ya zakatu wa alunter bayme hoya zakat nerefana ko namaz no quran hamita tartib ustubunge bedehe ko de hagetuga almi kamkam ge tartib hor daraj shahadat nukiya miha namaz quraka mutalaba quraka nuje enege niye sah nuan islam nuwa kam gwan ifu widalan wala yalzum min dhalik an la yakunu mukhatabina biha demme masalik usul fi gogad me bahus kore fa masalik suwana ki kafirun nam mukhatab wegen wehe shariatuge faroi masalat en ibarat dannaanama kafirun namaz nukurima emihun namaz nukuraakamuge macce emihun faafari wane namaz kuran allah wani amur kuraf zakat demes amur kura shariatuge warbar amur take bore kalam kurwa em swala ki kafirun ko mogod sekan kemen nukuran emihunna wes engeifa amur taken he ei namaz kurun emihun namaz nukurima faafari wane he usul figuga bay befulun raayaki ghair muslimun nat kafirun ki shariatuge faroi mibawatuge masalatuge mukhatab kurayfa bay none ns mitanga imam nawawi rahimahullah idalwani mitanun kommehen la emi mehar emme furtam eskandenche kamaki shahadatuge dekalima kamai shahadat kiya islam nuwami ka namaz wahaka bunade nuje ka me hadis de kodde ehen names ein lazim nukure kafirun ki namaz kurmai zakat dinma ekankum ga muslim fade mukhatab kurayfa baikam ga nume egmane ki emihun ki se mukhatab kurayfa baike egmane ki emihun namaz nukufiya e namaz nukurikam ga maccan emihun azab liben qiyamatu emihun azab liben shari gotun asuri amurta ki emihun kiyamante nuwafat wa yuzadu fi adhabihim bisababiha fil akhirah akhirah duhoga e namaz ta emihun hayatu ga faatu ge namaz ta dukolli kamattaka emihun azab libe ekamako emihun namaz kuriyas islam nuwa konya namaz sahih nuwa ekam namaz dukollu maccan ei emihun azab libe ne kamake mitanga imam nawawi rahimahullah bayan kuraf was sahih anna al kuffar mukhatabuna bi furu' al sharia emi midra yuteren sahha ra'yaki emme boda bro ra'yaki kafirun shariatuge faroi hukum toga mukhatab kurayfa wakam egmane ki emihun nakives hama fardu kantata korenje haram kante ko rakkateri wanje he baik ekam ko fardu kantata wajib kantata qabul korweni
islam wegen islam no tibbas ekaka nokot tibenya ege sabun emun azab libene ehm ei sahara galu mazhabak al ma'mur bihi wal manhi an shariatu amur kurayfa kanta ga shariatu ga nahi kurayfa kanta tu durwarakkat imane ke emun rabon emun fafarwa ei rabu make harak kafarum bes azab libene adi namaz dukuranya eves azab libene ekam namaz sahhawan islam wegen shariatu ge egmane ke egma emaccha shariatu huriha faroi hukumta amurtaka nahita huriha kamegga muslimun fadai mukhatab kurayfa bayke غير muslimun nakibes wa hadha qawlul aktharin mi usul fiqh ge ilmorin tere gina ilmorin garay bago mitan faaqi mi kulli usul fiqh mawdu ki dirasa korah masale mukhatab ge veto no vet imam nawawi rahimahullah borwadam foni ei emi honnaki mukhatab kurayfa bayke shariatu ge farai masata ugaves namaz zakat rod hajj mi kan ama kuranjene kurang amur kurayfa wani no kurim faafari wane kam ekan sahhawani islam bimay ei kafara ge niya sahhay noane me bayin ilmorin ge ter istisna kurba hina gatu masal sage hina gatum ge niye sahhawana ke islam ge kuri ge hina gatum wajib kuraba bayin ilmorin kafaru افوق دين حديث قرآن فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم دين إميهن كذا فانا كم كيمان تربيجيا بين أمادو كيمان تربيجيا إميهن دين كيا دباشة الله سبحانه وتعالى إميهن مچ زكاة فرض كربافة أي فقيرنا دبي اتشيكوتوغا مسلين أتون نجي اتشيكوت مسلين أتون نجي فقيرنا رد كربا اتشيكوت ميترنغ بديه كده كورين أقول من بيان كوري فدين نماذج فهوغا islam ka rukun ta ontaren emme iskandeve rukuna ki zakat emme iskandeve rukuna ki zakat mer mita ka namma islam de rukun ta ka balaruga me suwale mita ke baad de kame gwa ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kuraf enu namaz gwa fatam shahadatu gwa efo namaz gwa zakatu gwa din roda ko ba hajj ko ba hajj gwa bayan ko dwa roda gwa bayan ko dwa soale kiwegen to namaz mitanga e alukantat to waga bayan kore ke fan angwa fanet hadis kiwe to hisab kurukolla foti meharo me nama me islam de rukun to terege baykantat ki faalu ko enge kantat shaka roda negen e rode gitu ge alu bayan alukanta ki ecche dokolli kan aharmana beer fushun ege ne me karne yes e මේක මච්ච මිස්තකුණ හඟුරාම කුරේ කන්තතම් ඒක මච්ච මිස්තකුණ හඟුරාම කුරේ ෆාලුකම් බොඩ ශරයි වාදි හුකුම්ත් නිකංග දෝක ලැෆි හඟුරාම කුරේ එහෙම රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මිතාංගස් ඒ දේ අලුකම ගවාක බයන් ක දාගොන් ෆෝන් ඒ නුක්තා ඉෂාර කුරාන කිවෙගෙන් තෝ හිතාංග හැම එකනේ ඒ දේ අලුකම ගවාක බයන් කුරා ෆෙවනි එක මිතාංග අවුණු නුක්තා කි බයෙන් අලුකන්තේ කි ෆාලුකම් බොඩ ශියාර්ත ඉස්ලාම් දීනුගේ ඒන එකන්ත කුරාක නුකුරාක හරන බේර මුෂෝ එගේ කන්ත තන බෑකන්ත තෙකි නේගේ කන්ත එහෙම ඒගොතුම් බය මේ අලුකන්ත මේ රුකුන්ත උතරේගස් කංකන් තෆාතු ෆවනි නේන සූරියා කම කීසේක සාතුගා හම ඉස්ලාම් දිනුගේ රුකුන්ත හව මෙහෙම මේ හදිස්සු ආගමන දෙයකොද්ද zakat wajib wani මේ මුස්ලිම් දින්නකම මෙහෙම ෆගීරුන්න ඒ zakatu හග්ගවරින් තරෙන් හිමෙනේ බේක ෆගීරුන් හැම එකනේ ෆගීරුන්නේ බුනේ ෆිකම ගවානම miskin wahaga nugenes fagirunna miskinunne bune fiyam fagirunna ki wakibe miskinunna ki wakibe ekam hama ekeni fagirunne bune fiyam egitere miskinus wannan miskinunne bune fiya egitere fagirus wannan miskinunna fagirunna ettene gene siyam fagirunna ki waki daraje ge bay miskinunna ki waki daraje ge bay awune islam iman kiya muslimunne bune fiya egiterega muslimunna mu'minna wannan ehnames islam kama iman kama bonu fiyam egitere e tafat etme haragena em ettenaka mideti bayan korwejam qur'an ga allah angevi innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal a'milina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibn as-sabil em qur'an ga allah taala innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin enge metonu faqiruna ke waki daraje ke bay miskinuna waki daraje ke bay mitanga me faqirun enge me itere miskinus wadagende kam sual ko ba ka tafat ke faqirun na miskin de mar bod bahut se figo amma ko tabala fiam figo heren raayto ka bal faqirun ki ecche milkun wame ecche nulibe na amma ko bala fiam ecche ke bunar ecche nulibe
enas miskinunaki kommeste libene ko libeche ko nufude ei Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala miskin guwa bayan kurafati wa amma safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr namuge waaga danne ibe hadoswa nave Musa alayhis salam ge hadisa na me garo kolliwa Khidr alayhis salam me namuge waaga Musa gafana kiyadum vidalu wa amma safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr namuge waaga danne e nawaki kanduga masekkun ole miskinunge naveki ehe mitun dehe kodde miskin nave milkuani ekonge mehunaki musandin enno komme sette milku ehename seccheku ecche mon fude oreche nolibene emema etananga dehe kodde naven hordanaka miskine gatuga ves fakanat limasakin ya'maluna fil bahr en faqirun ay amuko ecche nolibe mehun miskinne kom chummeste libunas echchekun emehun doruri beenunta nufudde mehun ay miskinunaki enas hamekene miskinun ehin kiyafa itur faqir wa nugenessiya mege tere faqirun sonnana adi faqirun kiya futtala fa miskinun segite wana mitanga faqirun hadis koremu ege tere miskinun mes wadegende suala kiwege rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamekene faqirun wa bayan kora huttala bi zakatu ge him baate sebari abbege wa ge zakatu bayan kora qur'an ei ehem mistakon nambor boda faqirun hajat tirwegen wa ei mitanga kommen hadis kennuge asu hagige murada ki zakat bahane farata tafsil koddo menno zakat emeng macha fardu wegen wakama faqirun deve echchekam bayan koddo den ehen ayatuga hadis taw zakatuga me beheni verin tafsil korei fawani eh mitanga hameken faqirun wa bayan korwa do kollevi den zakatu haggu amihun nabore faqirun ekam muda haggumga awla kam bodu wegen wat aneka zakat tuga abbage teren kommen e muda abbe komme mudelen abbe behun ay lazim kameno faharagga faqiruna denje ba bodan hajatteriya hamekin faqiruna semuda devida nukta ki e beheven jeheni shari gotun behuma kandali fawa abbage terega ekak dinas debeka dinas timbeka dinas bodan hajatteriya bayka ituru kurikam gainos ege teren nikume genwan e bayke zakat deve genwan hamem me hadisun deha kodde verimi haya zakat nagan enaga baduluga ehem mihu fonuek e rasulullah sallallahu alaihi wasallam muaz gafanu fonu bi amana fonu yima ek efanu fara appulun zakat nangwa bekale gotuga wani muaz gafana he muslim veri miha huddakam ek zakat negumuga mi wakilen ayyan kurun ei huddagem wak en amelles negidanek adi ene badluga naibe fonu vedanekam bes me hadisun dehe ko thame hemme zakat nudifikam gawanama gadakam bes emuda atulevene ke dehe kodde ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurave me mistakunge agbodu mudata kadege fan rakka teriwas em agbodu mudata mehun laganya mehun inkarus kuran enu inkarus kuran ema e mudata na me dawlatugo faratum gadakam mas atulevekam zakatugo beerfushum fennahunna muda zakat nudekam gwana gadabarum mas atulevene ke bede ekot nu dawlat negene nembe abu kurfan hogram kurbi zakat inkar kuri mehun emehun ekay fani dale namada zakata tafat ko fi mehe kanguram kuran qur'anu ke ekkon aso vai mun tafat kuri zakat tafat kurima vidalu rasulullah sallallahu alaihi wasallam emehun zakat demun ai kitem ko jamalu banna waganekkam gawi namas e zakat tu gotuga ei de ko ko echikam gawi namas tiwan kade fani et no dinas tiwan kade fani kanguram kurash emehun kanguram kur zakat atle atlungai hudde kamek muslim verimi hay hudde kura kamek de got hamemme muslim me musanjaka zakatugo mudalun dinum huddewege nuwakamas de got ei musandin atu negifa faqirun deve eche gotuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kura adi zakatage aammukum muslimun deve eche gaire muslimun zakat hudde nuwane hame ekani islam kamak hijjifa wa mihum fiwa egmane ke gair muslimun tere tibene hama islam wa hitun tibe mihun kommesaraka islam dinan hijjifa tibe mihun arme zakat mudulun kommes faasa kolen ehi terikum for ko divi emiu hidayatu magan asana kom beleve halat tibe emiu ifad halat ge emiu islam kam wanu metur bare gotun emihunna emike al muallafatu qulubuhum emihunna islam din wanu ko bare gotun emihunna zakatu ko faasa deda nenu halat ge gair muslimuna zakatu ko faasa dinumake hodde wegen wa kamennu
den almen kunis wahako fani mi aniya libe mihunge duaa rak'aturum ga wahaka zakat negumuga muslimun akbor mudatakun rak'aturum wahaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kuraf efo ganna kurin awun kuri suwalu kiwegen to hameken mitaga mi de farulu ga wahaka mi namada zakatu wahaka bayan kuraf itur wahaka bayan nokura bayin ilbor midalwani ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ta riwa kore bay rawin hadis gennawa fani me istidlal kura maqam munasib gotak ne bay far rawin hadis ta bay ba ikhtisar ka du ko laba eka efan ehm ekko tafsir kura hotos genna tanuge muradu ge gotun hadis ke ebba riwa ko fane ba riwa no ko bes kurda ne bes ekachi ge bagote ane gote ki emi bayan kura fe wanish rukun kurab me tashriih kurabun tartibunne em furtman shahadu de kalim efog de namaduwa efog roda fardu kurabune he bayin hadis tan huredane me bayin rukun tak sharo kuram kurin asur hadis tabs em hadis take gan hunnane sharo e reka hame sharo nukurabe rukun to wahake nuniyam me sharo hukum tak anna tartibun bayan kurwa fri furtana shahadu de kalim den namadin rod nuniyam anek gotake rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ta bayan kurabwaru kayfana bay vidala bay basfurta vidala waruga ekayfano mukhatab kuraba miha ge halata balafa bay hadis ta bayan kuraba misalaka emihe ge zakat wajibu amihe nunko wanya emihe ge zakat wa ka bayan koddon eha muhim noeda ehma eki munasabat toga e munasabat ka ekashi ma gotak ma nabiy sallallahu alaihi wasallam e hukum ta bayan kodde wa fane namada ki kom mehi gus kuranje aluka me nagma chekama lazim kurak mame mei faaluwegen wa shi'ar zakat ki system dienuge faaluwegen wa shi'ar ege macce mistakuna guram kurwe kantata ehm wima tafaat munasabat takuga e munasabat taka gule gota ma nabiy sallallahu alaihi wasallam hukum ta bayan kur abita ga ilmu raji kurafe fahare gawu ekashi gembe ei rawin ikhtisar kan hadis genna fa wani kawbes komekas me hijrain timwana me nuwana aharuge fahokolo nuni hijran nuwana haruge fahokolo nuwata dihwana haruge kurikolo kamga wanama islami sharoge islam den rukun tawani fardu kurev ay dihwana rake wan hajj wada genne hajj fardu kurevuni ehme ekurin din namaz zakat roda hajj huri alkumes emme rukun tawani fardu kurev hema e hadis ge ei mit nuwana harukuma wanya amko islam den rukun tawani fardu kurabba efog den genwa foni e hadise bukhari muslim ki riwayat an sahl ibn sa'id radiyallahu anhu sahl ibn sa'd radiyallahu anhu kiban riwayat fawe vidalwe anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawm khaybar rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaybar ga doga hadis kurbi khaybar ei madina kari kon rashe mitanga khaybar ga duhe bayan kura afani khaybara hangurama kura bidos yawm khaybar hangurama ga dos sei khaybar yahudi nerun dos la utiyanna ar-rayata gadan madamati man kalega faano hangurama ga dida devani rajulan yuhibbuhu Allah wa rasuluhu Allah subhanahu wa ta'ala emihe ge deke Allah subhanahu wa ta'ala ilahu ga rasula deke lobi wa mihe kash madamati man kalega faano me dida devani Allah subhanahu wa ta'ala ilahu ga rasula lobi kura mihe kash yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu Allah subhanahu wa ta'ala deke Allah subhanahu wa ta'ala ilahu ga rasula deke lobi wa mihe kash adi emihe ko deke Allah subhanahu wa ta'ala da rasul lobode gannawa mihe kash emihe ko Allah lobi ko rasul lobi ko adi Allah was emihe deke lobode gannawa adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam se emihe deke lobode annawa yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahu Allah ala yadayhi emihe ge appulu maccan Allah subhanahu wa ta'ala khaybar fatah ko devwane e khaybar fatah kuram kuriga madama dida devwani efada sifen honna mihe gatare mihe gatare ekay fano hadis kure fabata an-nasu yadukuna laylatahum den erega asabe kanu hela tibbevi ekamuga wahakat kaaka bae madama e dida libeni umar ufan vidaloi kimanna duha ko verikamaka ummid nukurame erega none
tima ekefan appulun e dida timan kadefan libeto ummid kuri mere hem assabe kanun ere hatardam ekama edi tibi madama ekefan appulun dida libe me ekam timan navet ei kaagu bawe ei hekken elibeni emihok Allah subhanahu wa taala lobada nawaka lobwaka adi emihek Allah subhanahu wa taala lobilifawa em e kaman assabe kanun erega hela ebe fulun ewaaka dikki fabata nasu yadukuna lailatahum e ummiduga ebe hum ere kuri ayyuhum yu'taha ebe enteren kaakatto e dida deveni em erege ebe fulun re kuri ummida ki dida ummidu falamma asbahu غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أندو هندو يما هوريها بيفلون بس بيفلون رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه جماعة كلهم يرجو أن يعطاها هوريها مهم استنا بداعين هوريها مهم بس أمي تقولن أديده كيفان أقولون يدوه بالليبيت فقال أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا يذكر بكباه علي بن أبي طالب كباه علي بن أبي طالب هذا يذكر فقيل هو يشتكي عينيه den ekefana dennawe ali gefanunga loluga alas kamflegga feeligega onnay vitana wada nugem ekefana onnay am ko unnan loluga loroga hanji lo bedi nikala loroga ge loluga bayyege ekefana feelige konne qila fa huwa yashtaki aynay loluga alas kamflegga ekefana feelige boyne qala fa arsilu ila diskure ekefana gennas fa utiya bihi den alege faanu hadir kurone ke faanu kurfulu mach gennewon fabasaqa fi aynayhi ke faanu gennewoni alege faanu ge delofla rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu jesse ke faanu ge me kulu ke faanu ge gang hore da najis ammukon najis kam ga nohimene komme echki rasulullah sallallahu alaihi wasallam hashikola gulibawa komme echki baraka hasil kurwech ke faanu laulu hedun kolos mihum ke faanu avaharam foga shifa gotuga e fenallagin fennaga gayangalage egoto beeron kureb ehema ei daakam gavis adi kulukam gavis adi kefan wudu kon kurima gayan hore fenkam gavis echchaki ashabe kanun echi nangalagen gaga nguluba barakan hasil kurachi rasulullah sallallahu alaihi wasallam me kefan jissevi ali fanu delofla kulu jissevi ei shifa egotu wada'a lahu adi kefan dua kurbi e balin shifa debat فبرأ كأن لم يكن به وجع وغتم هم وغت ابس قال بيك اندغو نفدين هم اكون كيفان دلوفل e balin shifali birangaloch فاعطاه الرايه then رسول الله صلى الله عليه وسلم ديد عليك فانا دبي قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم adiskur bika degfano didayagen kuriya wadaganno ashe wadagen emihunge gaata emihunge maidana hangurama maidana faaba wadaganno are emihunna kurimat dabware summa du'uhum ila al-islam den ebamena islam kama dawah devas hamitaga mi babuga hadis kenesa nukta ke mi muallif rahimahullah summa du'uhum ila al-islam hangurama ke kuriga ebamena islam kama dawah desh islam kama muradaki allah subhanahu wa taala ekawantako ekadaange alukan khalas kuran emihunna dawah desh ehnun yahudinna ki allah imam babay ekam ke meh shiru kuran emihun deenaki me yahudina allah taala bawala deenaki tauhid ko deen ehna se meh shiru kurani ehme me ba mehunna islam dawah desh allah subhanahu wa taala kiyaman terikama ikhlas terikama tauhid ko maana kiyaman tere shirku ko emme kantakun duruman emihunna dawah desh thumma du'uhum ila al-islam wa akhbirhum adimuna khabar devash bima yajibu alayhim min haqqi allah ta'ala fi allah subhanahu wa ta'ala ebamehum ada kurunje haggutaka begotun emihunna khabar devash kon kametto allah taka ilahu hagguga tibamem kurunje awmen kurim bayan ko fane allah taka ada kurunje hegga ki ilah ngame kin alakon kurun shirku no kuro emme furtman hagurama kuriga gowale maki tauhid ko gowalo adi shirku ngame kiba ege mihun tabawejja islam vi tabanu wejja mihun hagurama kuren ekalima gamach emihun ege nukit e iqrar nuit wa akhbirhum bima yajib alayhim min haqqi allah ta'ala fi fa wallahi ifadis kure fa allah gandi vidalo la an yahdi allah bika rajulan wahidan kalega faanu ko farapulun emme mihaka tedumogo libun khairul laka min humurin na'am kalega faana hewkam bodwegen be raj jamalaka bures arabin terege emme agbodo bod modelekam ga beleve amme agbodo cheki bisalu jehechige raj jamal eye en keruli bene e daturu kurvene e gechen wajja mihen en kaaba wolene e fudene ne hendon kirfelagam boyen edu uriya kam ne
ega chenege chi ufulane ma diriulun e ayakkon enen fase kama heda kore bodu niumate rajjamalak ehma hadis korevi tibaga faratu miyagat tetumago libun hidayatu libun tibaga heokon bode rajjamalak obres en hadis kore hadis e hasam e tinimifa agol men irad kore beden anna haftaga agol men darus nubeve ne agol men dal rihla jamet salafge rihla dal atolam algon men eba fura irad kure bi hembima den onnani an haftaga fawga den an haftaga inshallah darustana kasferen hada wa subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.